Yamate yomongina nyaboke kichana korwa nyamusi kutoka segodi ya bokere bunge ya North Mugirange County Nyamira igo yasokire na gosobo kanye elio mwanobo asili eta agire kichana iyo gosaba gosoma se skuru ya sekondari ya Gesiaga Helia konye ubugeni wa maiso asaganire kubarwa ukwana nabarari niyege amate yige gotebuna ibabeire bagotwara hoboremerwa hobonene bobugeni umwanobo aso muchakano baganiri bakane chishiringi chiribu chimi isano naibere na has na meronge tano hasi kurende umwana siasa Jeremia Migosi hoyo kuligekerwo kyo seneta wa Nyamira ayo sona nirigatie kubakonya wetira so kubakanira sha iyo herabakonye aso kubakwane lichibese cyogwika chishiringi chiribu chimi isato na merongo etano nomo ikibono beso kire na gusaba barayibe sona nibunencereyemo yo kubakonya wikirani umurubiro ya sokwene kibuna umwana bo agire gichana hanyoliro bugweni bwa maiso nyaboke gichana nabo twachage tubugimo buya tole twensi lakini ase batembe mugaka gacha kagenda ukorokwa Evans gichana umbati agantigera abana babira bamura nabeire kingwa temo bugimo bo asengencho yogosone gekoroto egeremba nyorere egento bakori umwana yagaika kirasi inye agansa kochaka muna na maiso kamuire nyagitari eyire nyamusi dispensary gatabugune chiara chinka gwa mariogo obeka ogende skuru kagocha ebitati byaroroka na maiso nende na muira bono ngachanga musukinga muira ekerenyo nyagitari ekera na muira ekerenyo nyagitari nara kabaga kurwariwa tachikoba oikire kirasi sano tukagenda fata tukagenda Nyamira ekero twenda Nyamira general akanyara kobaga kurwariwa baka kaiwe ebirole bibono liria guchikobeka nande bikunyara koba bikomu affect a lot buriro bwachira as far as umwana yakunyara kobaga gukora kwendega go strain a lot class ime uchire bono katabuchiara chichika guika 13 years nanyara kobaga kumachua anyara kobaga guchitiga lakini bono yabeire mo was tukagenda eswe nyagitari ere amani ekerenyo gari y'abasongo ekara twikoro tugatabwa bwana takokora research ali ntuegena to. Kwa majina ni Agrey Kichana, nasoma katika shule ya Gesiaga. Mimi hapa ndiye nina shida ya macho. Nimekuwa nikigonjeka for so long. Ninasumbuka shuleni, kustrain, kuandika ni ngumu, mtihani sometimes unapata naanguka sababu sioni. Inabidi hadi walimu wengine inabidi wakimaliza kufunza wanakuja ni wananieleza chenye alikuwa anaonyesha wengine uko mbele. At least na mimi ndiye nielewe sababu nikiangalia uko mbele siwezi ona. Hadi ni vingumu sana kuangalia uko mbele, hadi majozi inanitiririka. Nilikuwa naomba usaidizi wenu. Jeremia Migosi kera igweteringa neriga na minyogeta kanyara kobaga gonkonya kona chirasaga kogara sana abwate chonsi yo cyane ko chakoba 720 Jeremia Migosi akanyara kobaga kona chachiga 360 akanyara kobaga ku sai gotenenere nusu yaye yabo Adams Machenu mbaso etyo koboko lakini kakinchisa neti mbiya mono yabo keoro mbiya mono kakyo monene one tikanyara kobaga kubakonya na bonse bara igwekererekega bandorera mabera bakonye mwana likago ukora pi twata tukutelisi no any alternative no nyamuri goteke stable bwango mono umwana uyo yakunyara kobaga gukora na ende nere tegemeo yane nkairende ngochia.